Buzz SA to all social media platforms. Family, finally sesiyaqualifya for ama-stars. If unesifiso sokuthi usithiphe, u-appreciate umsebenzi wethu or indlela ongasibonga ngayo, kune-button lapha ngezansi elibhala ukuthi give stars. To give stars, it's when uyasipha amasentshana amancanyana I think aqala from 16 rands kuya phezulu ukuwathenga ama-stars. Uthando lumnandi. Abukho obunye umnandi emhlabeni obudlula uthando. Ngahlangana noSoqele, wanginikeza lonke uthando. Wabuyisela ithemba kumina, ebese lilahlekile ukuthi asakhona amadoda akwazi ukuthanda. Ngamthanda ngayo yonke into, ngayo yonke inhliziyo yami. USoqeleke bengasiyona indojana nje, bekuyindoda ecebile, enothile ngalendlela. Futhi indlela weyiphethe ngayo, engiphethe ngayo, bungazuthemba ukuthi umuntu nje, because bekangirespecta enginikeza lonke uthando. Ngokuhamba kwesikhathi uSoqele waqala manje wangithengela imoto, waze wangithengela ngisho nomuzi wokuhlala. Ngelinye ilanga ke uSoqele wangi-invita kwi-restaurant thizeni e-top notch. Vele uSoqele umuntu oyinto ephezulu kuphela. Mengifika lapha ku-restaurant, mengifika lapha e-reception, kubhaliwe ukuthi welcome, kubhaliwe ukuthi le ndawo le ireservelwe for uSoqele nabantu laba bazomithinga nabo. Hayibo, uSoqele into enkulu kangaka uyenza kanjani ukuthi avale the whole restaurant? Okay, mengifika ke ngithi ngiyohlala kule tafula leli kuthiwa kumele sihlale kulona. Hayibo, ngiyafica kunabanye osisi abawu2 bahleli, ngifike ngibajoyine. Sesihleli ke manje sasizokhulumani, asazani, sesilinde uman of the moment phela uSoqele kuyena ndoda esi-inviteile la. Hayi labo sisi ke si-introduce ke, asho ke lomunye ukuthi uMamkhize, nami ngisho ukuthi ngubani nomunye naye introduce, si-introduce kanjalo. Hayi ke ifike ke man of the match, man of the moment, uSoqele angene lapha yena esehamba unamagwegwana uNkunzimalanga. Uyilenhlobo nje le hot, yabo le ndoda lenhle nje uyambona emeqhamuka le nje kuchachamba abantu basuke behleli kulo surrounding. Hayi ke angene kuSoqele afika sijoyine etafuleni. Aqaleke athi ukunibiza kwami la bengizonazisa ukuthi njengoba nu3 la etafuleni ngiyanithanda nonke, ngithandana nani nonke. Yabona lo thando lolo sulu experience livela kumina. Ngicela wazi ukuthi bonke labafazi laba enhleni nabo la etafuleni njoba nu3 nili experience lonke lolo thando ngokulinganayo, ngokufanayo, nginikeza nonke lolo thando. Futhi ekunithandeni kwami angifuni nje kuphelele ekujoleni, nginesifiso bengisacela ukunishada, nginenze onkosikazi bami, nginenze omama bami basekhaya. Hayibo, sathuka ke manje etafuleni into esho uSoqele uthi kanti uSoqele all this time umuntu umnikeza uthando lonke, kanti ubusy ngathi so3 akekho umuntu ongathukanga etafuleni. Mase kuthi uNonto ke ile nhlobo le engawubamba umshini, akadlali nje nezingane. Wathi he weSoqele awusho kahle wendoda, mhlawumbe usazothi uyadlala nje, angivisisi mina lento lo ishoyo. Athi uSoqele cha Nonto angidlali neze, ngiserious, ngiyanithanda noyi3, ngifuna ukunenza abafazi bami noyi3. Ukudumala nobuhlungu bebhalwe emehleni wethu soyi3. Athi uSoqele asikho isikhathi sokuthi nidumale kanje. Yabo lo thando lo lade nithola, ngizoqhubeka nginikeze lona. Uyayibona le happiness enitholayo kumina, ngizoqhubeka nginikeze yona. Nibe senijabula seku-official, senabantu bami ngokusemthethweni, into ebhalwe phansi, kwavumelana abantu basekhaya nabantu bakini, ngisho namadlozi anotifywa ngayo. Hayi ke uphele umhlangano, uchitheke kanjalo umhlangano, kuphele ngomhlangano wethu lo oshiye sikhathele sicobeka amathambo. Ngibabizeke mina labo sisi ade sihlangene nabo, uNonto kanye noDumazile, mase kuba umina. Ngibacele for i-meeting, sihlangane sizokhuluma, sizoxoxa. Ngisho ngithi mina hayi makhosazana, mina ngiyamthanda uSoqele. Angifuni nje ukuhlukana noSoqele, angifisi ukuhlukana noSoqele. Ngithi mhlawumbe ake ngizozweleni side ukuthi mhlawumbe akekho yini ofuna
ukuphuma kulo budlelwane or nifuna ukuqhubeka or nifuna ukwenze njani, because kuyafana. Ngisho thina singayeka or kuyeke oyedwa kusala umuntu oyedwa, sidecide ukuthi akusala umuntu oyedwa, uSoqele uyohlezi ezoba-add abanye abafazi, because if efuna isithembu ufuna isithembu, akekho umuntu ozomshintsha kulokho. Abafazi uNonto kanye naye uDumazile baphendule bona bathi, ayi mina ngeke ngikwazi, angeke ngikhone mina, ngeke ngikwazi, ngiyamthanda uSoqele, ngiyafuna ukuqhubeka noSoqele, ngiyafuna ukuqhubeka ngithandayo noSoqele, angeke ngikwazi ukuhlukana naye. Hhayi kuyesho ukuthi abafazi-ke sabafazi sonke sivumelane ngokuthi uSoqele siyamthanda, soqhubeka naye. Mase ngithi mina-ke bafazi, sekuwumsebenzi walo mfazi nalo mfazi ukuthi ahambe ayomtshela uSoqele, njengoba wethe uzosilinda, ahambe omtshela ukuthi mina ngiyaqhubeka, ngicela ungishade kuSoqele, siqhubeke sishade. Ayike ngiplane a romantic getaway, ngimmemeke umuntu wami uSoqele afike-ke. Mesifika-ke laphayana nje sifike sidilikise iy'ndonga-ke, sithi indonga dilika, kube romantic, kube mnandi, kube njeya, kudliwa amaswidi nje, zikhiphe kube mnandi. Mase ngiyakhuluma-ke noSeqele, ngimtshele ukuthi Soqele muntu wami, isizathu sokuthi ngikubize la ukuthi ngikutshele ukuthi mina ngiyavuma ukuba umfazi wakho, ukuthi mina ngicela ungishade Soqele, nanoma yini esohlangabezana nayo phambili, ngiyimisela ukuthi ngiyoyimela, ngiyimisela ukuthi ngiyozama ukusebenzisana nabanye omama, ngizama ukuthi ngicreate i-peace and happiness emndenini wethu nasemshadweni wethu. Hhayi-ke uSoqele-ke umuntu wami athi-ke uyangithanda, uyangithembisa ukuthi angeke kushintshe lutho, lolu thando lolu kade ngilifila ngizoqhubeka ngilifile. Uyangithanda anje, uyangithanda kuyena ngiphelele, igcwele incwadi njengoba sengivumile. Shukuthi soyi-3 sesishadile-ke noSeqele, sesiyaqala manje, siyakhulelwa le ndlini, kumnandi, sidudulana ngemkhaba, sidudulana ngezisu. Hhayi-ke siqale-ke sizali, mangabe sesikhulelwa for the second 10, ayi man, into iqala ukuthi oyedwa uzoba ne-miscarriage, kudlula isikhathi nyana, mhlawumbe iminyaka emibili, kuzolandela omunye futhi abe ne-miscarriage, kudlula isikhathi nyana, owesithathu. Njalo siphila leyo mpilo, uyazala uphinde nazi ezinye iy'ngane ziyachitheka, nangubaba wekhaya ngathi uphuza imbiza, uyakhuleliswa nje, uyavithiza nje, uvithi. Hayi man, ingiphathe kabuhlungu lento le, ingiphathe kabuhlungu. Sonke sabafazi sibe depressed ukuthi hayi man, ukulahlekelwa yingane kanje ayizange yaba khona into enjengale. Ngelinye ilanga sabafazi siyikhulume lento, ayiqala uNontobeko akhuluma athi hayi bafazi, aniboni ukuthi mhlawumbe ngathi kukhona okushaya amanzi la. Why ngathi thina sihamba ngolayini, sihamba ngerow, siyakhulelwa, iy'ngane ziyalahleka, yenziwa yini lento le yenzakalayo? Yini yonke lento eyenzakalayo? Bonke abafazi basho ukuthi hayi khona okushaya amanzi, kukhona okushaya amanzi. Hhayi-ke ngiqale-ke manje ngiresearch ukuthi kahle yini into eyenza ukuthi thina sichithekelwe izisu ngothi lethu. Yini kwenzakalani? Because lisuke selingenile iqanda, ngeke ngisho ukuthi mhlawumbe iqanda lababe linenkinga, lisuke selingaphakathi kuthina. Kwenziwa yini? Ziba khona esiyikhonsivayo, ziqhubeke ziphile, kodwa ziningi lezi iy'ngane ezisilahlekelayo kunalezi ey'philayo. Mina ngicabange ngingedwa, ngithi angisilona lolu hlobo lomuntu wesifazane ozobona inkinga, abona ingozi, mase yayiziba, ashaye ngathi akwenzakalanga lutho. Soze ngisacrifice ngeyami ingane ukuthi le khaya sibe nomcebo, sibe nayo yonke into esiyidingayo. Ngayicabanga lento le. Ngase ngihlala phansi nobaba uSoqele, ngamtshela ngathi baba, mina angisajabulanga lemshadweni, sengicela ukuphuma, angisafisi ukuba khona la emshadweni, ngicela ukuphuma ngihambe ngiyoyiphilela yami impilo. Athi uSoqele, mkami, njengoba le khaya wena wangena ngenyongo, wahlanganiswa namadlozi,
kwahlanganiswa igazi lami negazi lakho, mina nawe siwumuntu oyedwa up until size sihlukaniswe ukufa nokuphila. Akukho lozoya khona. Ikhaya lakho la, ikwakho la, ila obhilonga khona. Ngimtshele kuSoqele ukuthi mina Soqele ngiyahamba kuphelile phakathi kwami nawe. Ngisho ngisukuma ngihamba ngithi ubani yena ngeke ngize ngizwe ngendoda. Ifike ingile mase icabanga ukuthi mina ngizozwa ngayo. Nginey'nyawo zokuhamba yini into engangihlula ukuthi ngihambe. Inyongo yani leyo? Inyongo yenkomo, inyongo yembuzi ukuthi singasenzela ama-decisions. Ukuthi uma bungasafuni ukuhlala emendweni sekumele wena uhlalela inyongo nje just because of inyongo. Ngicela ukukutshela uSoqele wathi angeke mfazi wami uphume kulowo mnyango because wena ubhilonga le ekhaya, indawo yakhe le ekhaya. Ngaqhuba ikhanda ngahamba ngafika-ke la sekumele khona ngiphume emnyango. Ngifuna ukumkhombisa uSoqele ukuthi mina ngizophuma. Hayibo, ngicela ukukutshela kwabe ngathi ngishawe imbibizane eyangilahla lapha phansi. Angiyazi mina into enje. Ngaphaphama emva kwamahora amaningi kabi. Sengiphaphama sengilalisiwe embhedeni. Kodwa Jesu ithiwani into enje? Uphuma kanjani kulesi simo? Uyavumela yini ubuka umuntu esacrifice ngezakho izingane, ngelakhe igazi for umcebo wakhe? Wenze njani? Ngazama indlela zokuphuma la emendweni, lutho dololo. Ngihambe ngey'nyangeni kufike kuthiwa hayi isibopho esiboshwe lapha isibopho esikhulu kabi, kuhlanganiswa igazi laboshwa ngefindo lalahlwa le emakudeni. The day wathola lelo findo, it's the day uzoqashula ngalo kulo mshado. Kodwa kwamanje wena phindela emendweni, phindela kwakho. Lapho-ke uSoqele bekaloke edila abafazi because ibeletho zalaba abanye abafazi besezi-exhausted. Seyingasakwazi ukuthwala, seyithwale kakhulu, zalahlekelwa kakhulu. Uya-eda nje abanye abafazi, nabanye abafazi bafike bajoyine kulo queue, baqhubeke lapho. Angisho abakayazi isequence ukuthi kuhamba kanjani le khaya. Bafike nabo baqhubeke lapho. Ngokuhamba kwesikhathi sebeyabona ukuthi ikhona inkinga ekhona. Abanye bahlalela ukuthi akuphumeki, abanye bahlalela ukuthi ngizothini ezweni ukuthi ngashiya indoda ecebe kanje ngihambe ngiphume. Kodwa mina ngalwa, ngarefuse, ngathandaza, ngahlala phansi ngathi Nkosi ngiyayibeka phambi kwakho. Sengiyeza-ke mina angilazi ifindo nesibopho esiboshiwe ukuthi sikuphi. Sengicela ukuthi wena ukuqashuleke, uqashule isibopho-ke. Hayi kwaphela iy'nyanga ngiyahlala emadolweni ngiyathandaza ngisemkhulekweni. Vele ubaba akasangivakasheli nokungivakashela ekamerweni ngoba ngiyamtshela ukuthi angifuni. Angitshela ukuthi kodwa okusalayo ushadile le khaya. Ngicela ukukutshela bengithi mengilele ngimuza ubaba engivakashela emaphushweni ngimbona ubaba engathi khona into engibhizi ngayo mina naye. Ngaqhubeka ngayibamba emthandazweni, ngayibamba emkhulekweni. Kwathi ngelinye ilanga ngivuka ekuseni, ubaba weza kumina wathi Mamkhize, ngicela uqoqe zonke iy'mpahla zakho, qoqa amasakana akho, uphume le khaya. Sesigqabukile isibopho, angisakufuni mfazi. Ngasinda kanjalo-ke. Buzz SA to all social media platforms. Iyo lalibonene-ke ey'torini ey'landelayo. Ningakhohlwa ukuthi mangabe ninesifiso sokuthi nisiphe ama-stars, ibhathini li-down below. Niphinde ningakhohlwa ukuthi nihambe niye on our YouTube channel, ni-subscribe. It's free of charge. Just in case if le video uyibuka from our YouTube channel, there is a thank you button okuthi usibonga ngalo with any amount, ama-amount aqale ama-amountini aphansi kakhulu. Siyabonga kakhulu ke family, siyanithanda kakhulu.